Dobrodošli na našu novu emisiju večeras. I danas počinjemo s prvim mečom. Dario i Sonic protiv Noela i Noelove sestre, Noela. Zovu se Olimpijci zato što su jako visoki i već znate, Dario igra u Dinamo, pa je i nogometaš i hrvač odjednom. Pa mislim da oni imaju veću šansu od Noela i Noela, zato što Noel i Noel su novi, mlađi. Ali, dobio sam vijesti da Noel i Noel izlaze sa Buff Noelom. Buff Noelom će im biti menadžer, pa vidjet ćemo kako će ovaj meč završiti. Mogla bi jedan i drugi pobijediti, ali ćemo vidjeti. I evo izlaze Noeli. Pa trenutno ne vidim negdje Buff Noela, možda će on izaći nakon njih. Ali vidiš, izlaze na biciklu. Pa ja mislim da mogu koristiti taj bicikl kao neko oružje poslije. Jeli, mislim da ovo još nisam spomenuo, ali ovaj meč nema diskvalifikacije, pa se mogu tući s Bilašim. Evo Buff Noela, bivšeg prvaka. Buff Noel naravno, njihov brat. Sada s Eminemom. Eminem koji je čak rekao na Twitter da žele da Noel pobjede. Evo počinje meč, ide Sonic i Noel. Noel tuče Sonika, ali Sonic puno brže od Noela, može ga baciti u kut, ali nije uspio. Noel već je unio Noela i Noel je isto sad koji je Noel napravio Noelu, Noel ga baca u kuta i opet Noel ulazi. I Noel... Noel splash. Noel splash. I šta sad Noel radi? Istu stvar radi. Ovi Noeli su baš slični. Isti move, opet. Superplexija mislim da se to zove. Ja, ali Sonic neće da četvrti put baca u kut. Sonic ga tuče s nogom. Baca ga na pod. I backflip, opa, Sonic zna kako se to radi. Ja ga lupa, zato što je Noel transcura. Promijeni se ime u Noni, ali već znamo da nije žena. Sa laktom ovdje ide Noel. I baca ga. Ovo baš nije neki tehnički meč, ali ima puno priče. Ja ga lupio i u glavu. Noel brutalno. 1, 2, ali nije. 1 je samo. Naravno, Sonic je puno brži od Noela, pa može to reversati. I baca ga u špage i nešto radi s rukom, nemam pojma kako se to zove. Radi naravno. Ulazi Dario, radi onaj move koji je napravio Noel 4 puta, a evo ih. Sonic sad ulazi on, evo Dario. Noel je lupio suca. Što je ovo? Buff Noel ovdje tu i gleda. Buff Noel nekako se još nije ništa napravio s mečem, ali... Evo, 2-2 protiv Darija.
2-1, ispričavam se. Noel protiv... I Dario ga baca na glavu. To može završiti meč. Ali još želi. S laktom na prsta. Lakak na prsta, evo. Ali ne. Tag. Ali nije, što je ovo? Niko nije sad u ringu. I na leđa. Ide u kut na onaj kod koga je Noel bacio 4 puti s laktom. 1, 2, 2 samo, mislio sam da je 3. I u prselja 1, 2, ali Noel neće dati. Noel neće da mu sestra se ozlijedi. Ja sam mislio vidio na kameri, ali znate kaj mislim. Ide u kut. Istu stvar, 5. put u istom meču. 5. put u istom meču rade istu stvar. Ovo je nevjerojatno, jako nisu kreativni. Ali ide protiv Sonika. Dario neće da... Šta Dario radi? Noel izlazi. Noel ulazi. Dario izlazi. Sonic ulazi i Dario ulazi. Sad je Noel protiv Darija. Backbreaker. Opet 6. put u taj glupi kut. Isti move rade 2-2, naravno. Ovo već napravio jednu. Jako su ovi tu Noeli nekreativni, rade iste pokrete, cijeli jati meč. Ali Dario on može, ne može, Noel i baca ga van. Buff Noel je vrlo pacifističan. Ništa još nije poduzeo. Sad je poduzeo nešto. Lupio je Darija. Kakvo je iznenađenje. Noel. Nevjerojatno. Sonic šta radi? 1, 2, ali Dario se diže na vrijeme. Dario ga sad... Baca ga u špagu i Dario slamom. Ne, to je Anton Slam, kopira Antonov pokret. Ovo je nevjerojatno, kako je ovo mogao zamisliti prije meča. Još jedan Anton Slam. Još jedan Anton Slam na prsa. Na prsa ga baca. I... Noel sa... nečim. Ide pod Noela. Mislim da bi Dario sad trebao unijeti Sonika, iskreno, već izgleda jako umorno. Baca ga na pod. Ide na count. Ali, ne, submission. Ide za submission. Dario. Ne. Ali ništa, Sonic je ušao na vrijeme. Skoro lupio suca, ali nema veze. Sonic ide protiv Noela. Sonic baca Noela na pod. Ne znam li Sonic uopće može biti u ringu trenutno. Ali ide. Dario se sprema za njegov pokret. Anton Bottom. Sad samo Sonic mora ući i uzeti ovog drugog Noela. 1, 2. Ne, samo na 1. Noel nekako... Ne. Što se dogodilo ovdje? Ne. Buff Noel. I nešto napraviti. 1, 2. Ne, ništa. Ovo je jako zanimljivo. Koliko su ljudi u ringu trenutno? Ne. 1. Ne. Što se događa? Uopće ne mogu ni za jedan. Šta je Noel toliko jaka? Ne znam što Noel trenutno radi, nešto čudno oko to, ali... Da. I... Anton, ne. Dario kopira puno Antonovih pokreta, danas ne razumijem zašto. Možeš li meč protiv njega?
Zaboravio sam vam reći, ali danas u main eventu je meč protiv Antoni Kravajica se bore. Ali prije toga imat ćemo meč Dana protiv Davida. Oj, kakva noga u glavu. Jedan. Ne, samo je Buff Noel uspio nešto. I vidi, ubijaju Noele. Ovo je nevjerojatno, ubijaju Noele. I ne znam što sudac radi. 1, 2, 3. Sonic je pobjedio. Dario i Sonic su pobjedili ovaj meč. Kakav meč. Počeli smo večer sa jednim od najboljih mečeva koje sam vidio u cijelom životu. Nakon ovog Dan se bori protiv velikog divovskog, to jest debelog Davida. I s njim ja mislim da izlazi Damir. Damir koji je naravno Danov mentor. Naučio ga je puno stvari o pravom životu, je rekao. I vidjet ćemo ko je pobjednik. Koji degenerat je pobjednik. Olimpijci su pobjedili svoj prvi meč u WWF-u. Ovo je lijepa večer za Sonika i Darija. Najviše Hrvaća na našem svijetu, ja mislim. Iskreno. Toliko su visoki, ja mislim da bi mogli neke od najvećih Hrvaća na svijetu pobijediti. I sad idemo na meč Dan protiv Davida sa Damirom sa strane. Uživajte. Naš drugi meč večeri. Evo, tu je Dan Maljković. Ovo je njegov prvi meč ikada. Damir je naravno njegov mentor. Damir je rekao da je upoznao Dana s pravim svijetom. To jest da je upoznao ga sa puno pravim stvarima na ovom svijetu, ali ja ne znam, ja baš vjerujem. Znate, Damir je zmija, Damiru nekad ne smiješ vjerovat. Ej Dan, ja mislim da on izgleda ok, samo malo se brinem. Dan je vrlo pristojno izgleda. Evo izlazi David, naravno on je div. Svi znamo za Davida, izlazi svojoj golmanskoj opremi. A da, baš kako je moj engleski komentator rekao, on ima losing streak, to znači da izgubi zadnjih svojih 10 utakmica. David je vrlo velik, ali nije baš srećan, nema puno sreće. 583 kila, visok 159. Nije baš neki visoki div, ali 100% je težak. Usput mi je zanimljivo zašto je arena obojena u zeleno. Znate, malo čudno. Ne znam zašto bi izabrali zelenu boju za arenu. Ne znam ni ovu šaku, poznam kaj to znači. Ali evo, počinje meč. Da ćemo vidjeti ko će pobijediti. Ok. Evo, počinje meč. Damir lupa Davida u jaja. Evo Dana, Dan već ga. Opa, Dan, bravo Dan. Jako je Dan tek ovdje došao, mislim da Dan će biti puno jaki protivnik. Evo ga, baca ga na pod rukom, ali nije to, promašio je.
David ga pljuska. Opa, baca Davida na pod. Pa u jaja ga lupa, evo. A vidi Damir u pozadini. Damir je zmija, ako bi ja bio Dan, ja ga ne bi baš vjerovao. Opa, u vrat ga on lupa. David Metal, naravno. Rekao je sam on da su mu kosti napravljene od željeza. David je jedan od najjačih ljudi koji sam vidio u životu. Pogledaj to je sigurno 500 kila na tvojem licu, zamisli to. 500 kila po tvojem trbuhu. I uopće nije onak neki metal. Ne vjeruje kaj je on sve. Meso, kosti, metal. Ne vjerujem koliko je jak ovaj David. Ali sad trenutno gubi. Oj, Dan! Nevjerojatan pokret tamo i... Opa, Damirov slam! Ajoj, Dan još nije gotov, evo je armdrag, je li ovo gotovo? 1, 2 i 3 gotovo je. Dan je pobjedio svoj prvi meč. Nevjerojatan meč danas. I vidi taj Damir slam. 1, 2, 3 i Dan je pobjedio svoj prvi meč protiv Davida. Bravo. Damir se pravi vrlo milo, ali već svi znamo Damir je zmija. David je stvarno razočarenje po meni. Ne možeš izgubiti toliko puno mečeva. No one DVD. Franz Gajte Zagreb. Fran, zajedno sa svojim prijateljima, istražio grad Zagreb da bi zaprišiti. Ali Fran nije iz Zagreba, nego iz Poreča. Fran sad istražio Zagreb i on ne zna šta on može naći u Zagrebu. Jako zanimljiva serija i možete kupiti u Konzumu, u Milleru i u Intersparu. Milan Gaming Productions. Main event. Anton Pluntad protiv Kravajice. Kravajica je jučer protiv Antona je imao protest mali i Anton je njega u glavu puknuo. Pa ćemo vidjeti. Jel će Anton i dalje biti prvak ili će Kravajica nekako pobijediti titulu protiv najboljih krvača svih vremena Antona Plutona. I usput Pluton ovdje ima novu pjesmu, ako čujete. Malo sporiju pjesmu, malo više dramatičnu pjesmu, ali mislim da mu paše baš. Sporija hoda malo. Vidi njega. Plutona. Malo je tiša ova arena od prošle, od jučer. Danas smo... kako se kaže, ne sjećam se. Oprostite, ne znam kako se nisam sjetio, ali... sekundu. Ispričavam se, u Areni Zagrebu smo, ne znam kako se nisam sjetio. Što je ovo? Dobro, znam što je ovo, ali... izlazi na toliko prosti način, ja mislim da je to grozno. Mislim da se to tak ne bi smjelo, potpuno će biti istin.
uvijek je gledao na tako sensualni, seksualni način, uopće mi se ne sviđa. Toliko sporo izlazi. Adrian Kravac naravno pobjedio svjetsku titulu u našoj... joj, zabravio sam. Joj, ne znam šta je s mnom danas, ali... našoj hranilickoj promociji. Ali, evo titule svjetske, koje vjerojatno će Anton Pluton nas pobijediti. I mislim, joj, šta je sa mnom, ispričavam se. Anton Pluton će biti i dalje prvak nakon ovog meča. Mislim da je Kravajica stavio neku drogu u moju kavu. Evo, Kravajica ga lupa, opa, glava na pod. Već. Opa, Kravajica počinje vruće, evo vidi njega. Baca ga na pod Antona, Anton se vraća odmah. Anton ga lupa u nogu. Anton. Joj, već mi je dosta tog puta od onog prvog meča. I headbutt. Nevjerojatno je ovo. I Kravajica i Anton se sad ovdje bore, to izvan ringa. Morate se čuti, ovo je baš kako je moj engleski komentator rekao, no disqualification match. Pa mogu se tući bilo s čim što želim, mogu s gitarama, mogu s stolicama, mogu sa stolovima, mogu s bilo s čim se mogu tući. Mogu uzeti bebu, neku bebu od neke žene, i vidi kako ga basi na pod. Mogu uzeti bebu od neke žene i tući se s njom. Pod pravilima to ok. I vadi stolac Kravajica. Vadi stol Anton. Stolicu, u glavu, I Kravajica brutalno ga tuče. Kravajica, nevjerojatno, on može možda nešto danas napraviti. Kravajica na pod, na stolac, nevjerojatno ovo, ne vjerujem ja šta sad gledam. Kravajica brutalno tuče, opet još jednom. Šta je s njim danas? 1, 2, 3, ne, da je. Ne vjerujem ovo, kako je on to uspio? Kravajica, ali Anton, 1, ništa. Anton je ljut, Anton ne može vjerovati i Anton slam. Jel sad mislim da će sad lupiti Anton bottom, sad će s Anton bottom, ne. 1, 2, 3, 1 je. 1 je. Anton bottom. 1, 2, 3. Već je gotovo. Anton je uništio Kravajicu. Očekivano, ali... Nakon ovog sam mislio da će Kravajica pobijediti titul. Nevjerojatno. I 3. Nakon Anton Bottoma. Nakon takvog Anton Bottoma mislim da ni Hulk Hogan ne bi mogao ništa. Mislim da moji engleski komentatori su malo zbunjeni, jer ovo nije novi prvak. Anton Pluton već ima ovo titulu 2 tjedna i već je se 3 puta borio za nju. Jednom
protiv Kravajce, Frana i Damira na našem prvom showu na Jero Night 1. Kravajca je pobjedio Pluton je pobjedio titulu. Onda je jučer se borio protiv Uzdelca i Frana i dalje je tamo pobjedio. I dalje, jako je bilo blizu, Fran je skoro pobjedio. I danas potpuno je uništio Kravajcu. Iza ove čudne, jake